Nibwega nuntu wakwa na kanya kugwatanira na unikiri weru thaa mugwanja mbitagwa Ntinyari Kinyo tukenjeria nteto cietu Minister wa Nduzi ya Janthiguru Eric Mugano richatongeria gutigira ni bakwiyika mbeu mbithi kiri bia okagiteno kauno MC wa Koroto Mwenda Kirinya na menereti atongere ba Miru baraba kwendekithia CS Eric Mugaa ethiro akiritwa kirigitiki na gitikiawe kunenkerwa musiasa ungi bairi baba barite kiri machindano jamubira jwa maguru jwa mbeu mbithi jaraja thithikirite skurune ya athi. Nikianine kia skuru ya Athi Primary wardini ya Kachiu Igembe South kiri musetho ya Football Finals atika timu ya Kirindene na Riaki musetho yuje kini atongeria mwanya ario waziri wa Roho Engineer Eric Murithi Mugaa mubunge John Paul Mwirigi Mithika Mwenda Mzalendo MC wa Koroto Mwenda Kirinya na bangi baba ingi. Lazima mshindi apatikane siku ya leo. Wanaleta kule Kirindene wanapanda nayo. Akiaria waziri Mugaa ni wite moroto jwa musetho yu ni kureta amwe community ya Kachiu kendo kurie yewa biantukeje mbithi. Tuina final entugeta wa Kachiu Premier League takari sethete meri ithatu takai seitse managisi ongosi abuitia kuja mubere timu saiti ya 12 ba approach antu mwanya kenda bombo ba support game setho ye neru are tukwaria to final setho ya club eta Riaki na Kirindene kai tuanjeretia nini tuanjeri no bora mebira ngwetika tore mebira saiti ya 12 na tuanjeriwa support kidogo kore becha anga bombo nyauni kuchanga tu na other leaders lakini yeru yetu finals ye ni wahakikisha kuwa tuena musema yo antobothe ba Akachiu ward yeru ya kwa igenda kasi yetu na aribetu kwa leli anabetu begori vipaji bio in the process tukuona tuena nyaini tuena political analyst tuena nya football analyst o wapi yani neke photographers betu waro ambere to takai mbethe takasi na inya ikumaanisha tuena talent Meru County lakini ya leaders I am calling upon all of you to take selfish ambitions in the tuirute ngweni utethania tuwachanga tuite kidogo ligi ya njeretia Kachiu Premier League mwaka uyonge no Meru County Premier League mwaka uyonge no Igembe South Premier League okora tuita twekora turi atongeria no bwantu beto ndakasie tutaleti o tuciona ciethetha mubira anto beto yato wasetha ibare ya potential na inyatha intaka indo na ciethetha kianini ya ciena potential yo setha Kenya Premier League lakini thai ni Meru bana tuena kwa setha Kenya Premier League ikumaanisha Meru tutiombakana ikumaanisha talent ciana beto iteko na charge properly so tuena challenge na tuena ngwe ya tongeria tuwe yamwe twari sauti yemwe siani beta bila takasio sedera biti up to standards lakini uko nibo sio kama inge batena buti bwana no korono na buti ya white korogo ni ya black na tisa isiemwe lakini mutakana wituma apart from takao sedera bitu kwani next time inyare betu banje diose Mheshimiwa Terry Mbuge ukowe cabinet secretary. That position is not a simple position. Not to win a collective responsibility. We minister Orozi. Lakini iko Koromba Stadium, weze mwa stadium. Tafadhali kile iko kwenda Kenya kwa Kinuru Stadium. Iko kwenda Kenya Stadium zaidi ya tukona na zange. Engineer Mugaa na kuria atongeria kwija mwana utetheria ntukie mbithi ba ukurie wa mwanya biraba tharimi bio na kinya kuthondeka ciani biraba usethera. These are young people with the potential to become anything. Sports is a serious career in life. Guys who play football, guys who play Udu athletics, run, their talents are paying. We know, I was told education is the key, but with the experience I have learned, some of the most high earning sports careers in the world as athletics and sports people. Footballers are earning so much. Our athletes from Rift Valley and other areas are earning so much. Why can't we grow the same in Meru County? It can't only be known that Meru we are known for other activities.
Please leaders, let us unite for a purpose. Na wite misetho niguo yomba kurea bunene na kwou kwenetumi aciari kuimberia misetho irana boba usetha nikenda bakinya kuraya. I am calling upon unity. I am calling upon young people to take sports seriously. It is a career like any other. I'm talking to our parents. When you realize that your kid or your son, your daughter has potential in an activity, is good at something apart from education. Yes, as they pursue the education, which is very key, they should also engage in curricular activities. That is how we grow up people. Ni bamenerete bamwe ba siasa barabambirerete weketha CS Engineer Kimuga bakienda kunenkerwa kanya kawe bakiwa bakabwithia maandamano ya manene ukeya kwithirwa mwana wao akathetuka Mumiru atongwa umetine kia waziri. Kuna watu ambao ni wazee katika siasa ya Meru County. Wameenda huko State House wanapiga siasa ya kusema kwamba hiyo kiti CS Eric akonayo lazima ipatiwe mtu ambaye ni senior politician wa Meru County. Tunataka kuambia wakijaribu hiyo mchezo, ile maandamano tutafanya hii Meru itakuwa maandamano ambayo haijaonekana tena. Atafutiwe kiti kingine, kama ni cabinet itakuwa expanded, ikuwe expanded, lakini hatuko tayari kupoteza kiti ya kijana mwenzetu ndio wao waweze kupatiwa. Kiripotera Weru TV Kumembe, Mbitao Marion Karugi wa Kinyua. Gikundi kia watoto initiative bagwatanite na Radius Kenya ibethirite kinya mitaeni ya Shauri taunine Mutwate kurejanira thigunku na barabati guchumba nteriu Amiru na Kenya bakiurwa kurikana barabati guchumba barabara ya kwinabo. Watoto wasome Kenya na Radius Kenya tuwite kwa na baba Shauri yako slums bathoma Kamathi Primary School thiunku nonto gwirane enirando nario irando ikorea ikio nonto atongeria ababa agikundi ikia watoto wasome na Radiance Kenya bakinyete kanisani ya Katholiki nikenda bamathira ana ababa ithagirwa bakithomera cukuru ya Kamathi ya primary na Kinya ya junior secondary itwaba indiete nonto itita cukuru ya maingi muno bariria itwaberete bendelea na nidhamu mzuri na kuendelea wita cukuru na wita kanisene twaba thiunku so ntugwerua ri katukwito bathi unku na itucogere Murungu nkatho twana tututhomagira Kamathi Primary School na tumwe twina thina nyingi sana lakini kangucokeria nkatho sana Mr. Nicholas nonto bora ejire na rabagwatanira na Radius Kenya na kanisa twinthe tumbotethio twana tutu nonto tumwe tutona kinya irio bia kurea okiankatho nonto ba group ita nonto ba watoto wasome Kenya na stakeholders bonde bara banjiririe mwito yu na mpango yu gotethia na wetu bara barandaranda na bara bangi batikuiweza ke community kenda bomba kuria boya na bakarau wa Kenya bangi ikundi kike watoto wasome batariria abura bonire ana baba kithangika nonto baithagirwa bakimama Kinya batarite nonto bakara batai nanto bakubamenyera na ikyo nonto bathira kubamenyera na banjiria murandi Kinya wa kuria gwa ana baba cukuru ya Kamathi abatura bakirandaranda nau bena thine bya kura bena thine nguo na kure moyo tashukuru ndo washinya fees na muno bya kurea so twawatania na Radiance Kenya na Father Kaimenyi atwata mbaru twambiria kintu kiwito school feeding program kana kumathirana shukuru twakikisha tukwatania na shore betu bamwe bakuya na bangi bayikuraya tomba kwakikisha na baiba kuona ushururu kiri na lunch na Murungu atethia twarura shukuru next year January together twina ushuru wa 10 twari na changamoto mbere tomba kuona wafadhili ba Mr. atongoretie ana baba ya bakamama kirasini rimwe kwatuka kwa ikintu ba witu skuru Kinya Karamu mwana akaura na yeta kabisa alafu Kinya ibari na a lot of discipline case but toko ya kuthiatela tona thina tirana lakini ni mathina yara ya upitia but nkendo sokia nkatho nyingi sana tuina evidence na tuina kuwirwo ko kwingi aritani tukibwithikira kira turabwithire ke end of the year mbua na barabara topete tukubwithia baba ingi baraba usupportwa ni murandi yu afadhili mwanya beja na bairita banenkerwa kinyanguo na irio barukagirwa skuru bakethwa niyo bakurira na report ira tuigwe ki mwalimu ni njega kabisa ana baba improve ite kithomo sana kuma Mutwate Gebe North Petan Class Chabari
Tukegoro kanisa ya Catholic Parish ya Kangeta ni bethirite bagikungwira miaka 50 kuma kanisa iwe kwa njiri ya mambura jaja tongeretwe ni Muskabu Salesius Mugambi na kuimbirwa kinya ni mubungi wa Gembe Central no Edan Kelly Dennis Mugendi na Tsoija. Iri ntuku ya mbere ya mwaka jumweru kanisa ya Catholic Parish ya Kangeta Igembe Central bakungwiririte miaka 50 ntuku ya kweruya witikio bwao antu barugurite mwiriga bagwita Golden Jubilee Gate aja bakiwatana baba wao Mukembu Francis kurugura kanisa ya St. Peter mushine Roma nthiguru ne Italiano tukianarua ni ntuku nene ndene ya Parish yetu ya Kangeta ria tuguserekea kiambiriria kia Golden Jubilee yetu miaka 50 kuma Parish yetu ikurugurwa miaka ya gukura kwa witikio na tukiambiriria mwaka juju ria mwaka wa renew ya witikio bwetu na nkoroki tulethithia Jubilee ya narua tugwatanirite na Jubilee ya nthiguru yonthe ira yambiririe tariki 24 tuku na aria Roma ria baba Mukembu Pope Francis rugurire mirango ya kanisa ya St. Peter kuona ni akiambiriria kia mwaka jwa wirigiro mambura jaja tongeretwe ni Muskabu Salesius Mugambi na Batri Anthony Kadenya mambura yakinyitwe ni atongeria mwanya ario mubunge wa Igembe Central Dan Kiri mwanke ni jumweru bari na jarea berigirite nthiguru ya Kenya jakagira kurio kwithirwo ti antu bakugwatwo mateka ta uria gukujirwa na mantu jangi jarea bari iritie na siku ya leo tunaosherekea mwaka mpya, tunaomba huu mwaka uwe wa mabadiliko. Yale mambo tumesundia mwaka uliopita ya vijana kutekwa nyara, wengine kupotea, wengine kuuawa, tunaomba tafadhali serikali iingilie mambo ili watoto wetu waache kuteswa, ili wawe na uhuru wa kujiendeleza kikatiba na pia wawe na uhuru wa kukosoa serikali wakati wanaona kuna mambo mawili matatu hayaendi vizuri. Chogere Mulungu nkatho no tobo kunyithia mwaka mweru nkienda ila Kenya bonde kibatakia mwaka mpya wenye baraka za Mwenyezi Mungu na nkira anto ba Gembe Central budha buna mwaka mweru umwe muthalimu Jehova na kumenya mwaka yuyu athirire yule thito mwaka mumu kidogo mwaka yu mumu kiuchumi mwaka yu mumu twina a lot of insecurity issues mwaka yu mumu thirikari county e collapse na mwaka yu ina thina nyingi muno kinya thirikari nene ku mwaka yu tutaia Mulungu ayu change yu mwaka yu baraka na mwaka yu itharimo na mwaka twina wirigiro bunene wa kwendelea boya nkomenya kwina thina iria ari kwi nyingi muno cia abduction antu kwata bate kumenya na bawita ngwetikia mwaka yu yakathira na Kenya ikomba wita boya ita mukuru ritane kana muntu ritanete ngwine thirikari ninkoromba Mulungu mwaka yu Mulungu yu aywa kuyatanira mantu amea ende te parantu bakwarie muno mantu ne yamwe ya kurumana kana mantu akutwira nthakantu banake ne kwiria mantu anake obaitana mantu amea ya irite tutikona ya tukumba kuona ende thirikari ni ethore na mato ikithikirira cia kari yetu ya Kenya ira twendete bategere mantu ya yari Kenya yari muno yakonie wananchi muno mantu ne ya shafu mantu ya kwenda ya streamline properly nikenda antu bonde bethera pakiona benefits cia health education and mantu ne education funding mondo ya universities niretete confusion yembe na bateshua bachoka atia bakaria mbecha ingana na bira bakaria kuo thirikari nigurite kuyukia atua
basi mulaini mbantu na mpui tuterererwa kanisa tuciomina maromba muno tukirombera nthiguru yetu ya Kenya nontu kinya tukabwithia maandamano yatina maromba kana tukabwithia ndwaiti itina maromba itebua ketha twina mantu ya maingi ni kwira Kristo bonde tutho twatanira amwe tutwitite kwerugia baraba na miurano tutwitite kwerugia miurano yetu nkaimisha family nikenda tucokanirie family amwe antunyoke thabo athukanite borio ucokanira. Dennis Mugendi, Weru TV, kanisa ya Katoliki ya Kangeta, Igembe Central, County ya Meru. Tanambira kurumira ntito chetu nchokerete nyume kagitagate kuraja na ntito nkuruki. Ongera nko rumuri rwimbaimbe. Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Umamundune eja werune. Tukugwate ugeni ndeguru ya tuirio tutu thongi. Ingo kugwata ugeni aja Weru TV rikone arua tumenye njira ingi ekundwa ikwashe bieto bikarijanirwa na nguko ngamita aroma fried chicken. Turi na musemo aja nio karita no kurugira nja yaku na naro mutegeri wetu tutegere rugere ya into biria turugaga bigatigara kuri brad the leftover foods. Tuiterikone turenda kima yetu ithirwere crispy komi bwega. That's our ugali. Breakfast yeku ina ngima yeku iri prepared yau iri tayari. Bachelors wote njao mtu atiomba kudhidi eje. Kamande yetu nukuona uria karite nukuona tu colors tu twa the vegetables ici cia hoho. Irio bia kawaida ende birugi na njira mwanya mwanya. Gikwashe gyaku ikethirwa gi crispy. Gwitana mbere kurumira nteto chetu tugichokera uri orungamirite gikaro kia Bibi Blessing Mama African Chukwegoro na rijanirite thigunku na nabrabate guchiumba taunine ya Nairobi akiuria Ameru na Kenya bonthe gutigaira ni bakuri kana nabrabate guchiumba kagitene kathigunku. Boniface Mongera gatumenyithia. Amemaliza mwaka salama kwa mwenyewe mwenyewe. Kairi na jori mwaka jumwere jo ngiziri 25 nture nete nesti turodono maja Nairobi. Anabakuranira na barabijikine ja komando anabantigwa na baraumete family to shumba ibagwatire munyaka yokuthirwa nchamuro ifamily ya mokoro kire migasisi arabathekere mo bobwega na kwana banyiri. Weru na Makeru ija kunikire ntoreje kumakire banini weta kire banene barba kujitutegera siku zote amera shetu nasho ishiba kushererie arabamba jukire kanyaga kodro berombera familia kasisi
na kuanga yo kinikiro ne tebathegeia na mwaka wa 2025 pete bekinyanga ithwa. Huyu Mama Blessing amepea chakula tumekula. Na tunamwambia baba, tunamwambia may God bless her abundantly. Keremi Kasisi na mwekoro Erin Kasisi urabela bena chundura nsomwe kumeka jabe Blessing aja Nairobi na Nyankoroki omfuelda rutoro Kidongo Miro bakeri bugire baitha yojo mwaka junde kenda kushokiranga inkatho kwera mwathani bwaga no tubantu kwa narua itwethara twena kiatha yageke every year. Baby Blessing Children's Home nedre twere ya miaka 15 na every year itofinda community jaja nande je center yetu Baby Blessing Children's Home itombethe kwithira tuli nkurukia miaka 13 miaka 14 na itombethe kwithira tukirescue ana baraba orphans na inya abandoned baba teja kwa kurukia ana 72 na mono nkurukia jange itombethe kwithira tukirescue kinya baraba street na bakejaja Jabo botengani bakenderea barombere thirikari nene ninya thirikari cia konte cithoro cijokeria ndeto cia children's home no ritobo bwega ni Nyankoroki rithore kiao ndigwa home isikora ikaingwa nkarigara atere bore inga omwera mwana akorea kanywa akathoma jababa kona be na degree na bokorwa kwena ana baba inge mona be street ine ibaba ti otoria batwe murungu etete na atatomba kuthithia tokomba gutethia na baba street ine mbere to inga o mwire kurea ana bakura na bakanyira na bagekera na bakagwata degree ciao thirikari yetu ya county na inya national government kethe mutongere wetu William Daktari Samoei Ruto no thikirite kana wirwe twambirie muchakato jwa kuregister ana baba street tonti baba inge mono na ana bano tubatumira njira inge sana ja cio theru ndene na ithobi mukonora rukoru inge yi no tubatumira ni untunya wa security kana kugitira Nairobi jara thimo cio mono muthurwa ana baguote muntu batijora muthuku kono tubaregister bakomba kwewa ibande kena bomba kuiregister nyakire social nyambo ya SHA nke reporter Ntoshero TV kumaja kengine ngine kineke musho Nairobi mbeta Boniface Mongera bienine nande timu ya mubira wa maguru ya Kenya Harambee Stars ni bakinyete ntere cia Zanzibar kenda kwithuranira ni untu wa michetho ya chanira yerigiri kwanjiria mweri twetite jwaire. Twatanira kaide kirinte tonkuru kiwona chiaringa themwe na nusithura na kagita gakega mbita kwantinyari kinyo.